namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, namuntu of course ta khelo la hikokwani Africa man. Leyi nga ta hi linka na Boy Sevenza man. Bishop Jazzy. From there of course ita hetela hi Mr. Ba. Yeah, so kasi of course ra ti 18th of May na mina no vona video clip leka Boy Sevenza, but I don't think una munhu la ashitogo anga kha avula yona hi ku cheka clip leyi, check the comments both on TikTok and on Facebook wala wa swi komba ku nga ku ri mina ntsena swi tivaka ku ndeka yena, but a hi pfule hi twa ku ndeka yena. Let's go. Sure. He manager Chavi ni ndisa mahungu lama ka n'wina. Hey, kuna video yin'wana la a yi ni tsakisaka manager, ni komba ku loko mo hlangana yo mi n'wi inbox a munhu la vulavulaka hi mina ni mi n'wi byela ku hey sukela ni mfana luya mi lava ku tlhela mi n'wi pfuka ivi loko a mi hlamula mi twa mbilu ya n'wi yi vava. Manager mana la ku holova na vanhu ma swi vona, mara ni kombe ku mi byela munhu luya ku ri video liya loko no dlayiwa hi yena munhu luya u ri munhu loyi a dlayiwi munhu loyi manager byela munhu loyi mi n'wi byela ku ri hayi it's wrong. Video liya a ni swi lavi swilo swa me manager na la ku holova na munhu a na swi lavi ku holova na munhu hi ku loko no za se ni sungula ku n'wi rhuketela kumbe ni sungula ku delela ni u ta tlhela ku mhani kahle. Ma ha ri kwalawa ni ngo mi reference mi kota ku swongo hi liya kokwani Africa yi koho kwala ka channel video leyi. La ka live leyi of course a hi fike hi twa kokwani Africa ka yi kombisa leyi video yi kona ni to vekela yena a clip. Hey guys, a ni la ku adiresa leya Boy Sevenza ne. Boy Sevenza a dlawe. Boy Sevenza a nga za rivaleriwa guys, a dlawe i lo swi lava. Ya full video yi koho kwala ka channel la. Ta mi vekela a full a link on top comment mi kota ku vona a full video yi koho kwala ka channel. Kha ni hleka strong kwala, but yona of course yi wrong swinene kokwani Africa ya ti incriminator yi analyzing la video yi leyi a vulaka yona Boy Sevenza ku hayi un'wana yo nga to a dlawa apart from this video ya kokwani Africa. Hence ni ku hi yo, let's go. U ta tlhela ku mina a ni kahle a ni na respect a ni kahle ni kombe ku sweswi no mi rhuma manager mi swi tekela nhlokweni sweswiwani. Munhu loko a fika a vulavula hi mina mi hlangana video mo vhe mi n'wi byela ku swilo leswi swi endlaka a swi kahle huma ka sweswo u ta tlhela loko a ri u rhuketeme ku munhu luya u rhongo se ntirho wa n'we walowo ni mi nyikaka wo manager hi wo walowo. A na ha lava holova na munhu manager ku loko sweswi ni fanele holova na munhu a na holovi na ye ntsena holova na family ma swi vona. Se ni kombe hi rirhandzu mi n'wi byela ku ri no video leyi a nga yi endla ku ri a va n'wi dlayi ni yi vonini maza mi n'wi byela ku a ni ta yi hlamula video leyi ni n'wi delela mina, mara a na ha swi langutelangi ku ni n'wi delela ma swinyana. Ende swin'wana leswi ni va byelaka swona vanhu va ka Gaza loko no kuma no hlangana na life yi kha yi hostiwa mi kha mi chingelana ku hleka ni ta hleka, a swi vuli ku ni yima na munhu no ti hlekela hi mhaka ku ri no na mina munhu wa misava na swi nida ku hleka hi ku loko ni nga hlekisi ni ta gina ni vabya. Ma na ha holovi munhu a na ha holovi na munhu ni mi rhandza hinkwenu ka Gaza. Se manager Chavi ni kombela ku ri no loko mo hlangana video leyi mi fika mi khometa mi ku swilo leswi swi endlaka a hi swona. Ni mi byela sweswo manager a ni nga tsakangi namuntlha mara ni ti khomini ku ni nga host live ka mina. No fika ni kuma DJ Rishile ni fika ni vulavula nyana ku mi ni vona video leyi se yi nga kona ne le ka ti-YouTube Boy Sevenza a dlayiwi. Sa ni mi swa tika ni nge ka YouTube ma vona se ni yi kumini video yaleyo. Se manager ni komba ku mi n'wi tshinya ku ri a na ha lavi tihuwa hi ku ni ta n'wi delela ivi a nga ha tsaki ma swi vona. Se sweswo no mi byela manager mi swi teka hi moya wa kahle ku marito lama ni ma vulavulaka a na lava ku holova na vanhu manager ni lava ku ya mahlweni na vutomi. Se mi n'wi byela ku matlhari hansi timhaka leti a ti endlaka a ni ti lavi.
ya hayi boy 7 i vulavurini boy 7 i vulavurini no ni nga tivi ku yi ta n'wi yingisa na hi ku kona Afrika i munhu wa xifafa vhevhe no la ku n'wi napa ya swi lava so a ri hezita hi kha hi voni swona vhele swa swi wrong as ni nga a ni swi analyzini already ku ya ta incriminate na yena loko boy 7 munhu loyi a nga high risk sweswiwa anyway ku ngo humela xin'wana na xin'wana so na yona yi ta yi kha yi wela ka list liya na yona yi nga ya pfaleriwa leyi ya tengisiwa na yona hi timhaka to swi nga swi kombisa a dlawe boy 7 a dlawe se vona mhaka leswi swo swi rhongo swinene leswi yi nga swi endla laha kokwana Afrika vhevhele already hi analyzini hi kha hi kombisa timhaka to yi busy na Mr Post lani yi ri feka yi kombisa no i lovini yi navela ku a lova na swo stile swa kha swi rhongo swi kha swi rhongo swinene leswi swi endlaka kokwana Afrika la yeah and stuffs a ni hlekisa hi leswi a yi kha yi gomagomiwa la ku hava ni YouTube ya bank I wish a ni ta yi faka video but yeah and stuff so swi va swi rhongo swinene leswi kokwana Afrika la yi nga swi so a ni tivi na hi ku chave kumbe i ta a hi addressa na sweswi boy 7 n'wi sendaka a ngheni ka wall ya yona eAfrika chava la chava ku yi njhani la hi ku yi busy na chava yi kora yi kha yi kombisa ka michava ku hava munhu wo khendla i swi teka kwini n'wana bava leswi of course yi ka fa hi kombisa swona ku kona Afrika kwalano ra bava swa kona hi tlhela yi va yin'wana post yi fa yi kombisa timhaka ta ku chava a nga bebuli i kambe hi mabalansi eya ni i mani n'wana wa chavi eya leno yi suka la vanhu a va hambana na boy 7 kokwana Afrika na boy 7 la kahle ko sukuriwa munhu nje for no reason so I don't think yi ta hi addressa chavi na leswi yi nga ku tsaleni kokwana Afrika la yeah as an outro vhele hayi hetela Mr Bao dina ora ha dina ora yin'wana disa lediwa vheta hela kwala hi leswo Ay, ay, ay.